Svjetlosni pozdrav svima. Ovo je jedno predavanje u okviru kursa Elefterije sloboda kao poklon Akademije ličnog razvoja. Samo bi molio mikrofone da isključite svi, ja sad ne vidim vaše na temu imamo vremena, nemamo vremena, a odnosi se na život. Sad, život. Neko kaže, ja vjerujem u vječni život. Pa naravno, naša duša jeste vječna, ali naše tijelo nije vječno. Mi svi težimo toj nekoj vječnoj mladosti. I ta alhemija je u stvari vječna mladost. Zato ja možda volim alhemiju, hemiju i sve ostalo. I da je san svakoga da mi budemo vječno mladi i da imamo vječni život. Međutim, naše tijelo nije vječno. To nama sad religija, hrišćanstvo obećava da ćemo mi da vaskrsnemo sa ovim tijelom kad budemo u nekoj starosti 33 godine. To čak i ona knjiga života što nam je Vlana i ona to, ako ostane bar jedna kost, kao nemojte slučajno da se kremirate, jer potrebna je jedna kost kad to bude da se ponovo pojavimo. Tako da ovo, vidjet ćete, ova radionica ima zadatak da osvijesti ovo naše života što je preostalo. Ne da sad padnemo u neki bedak i u neku depresiju, nego da postanemo svjesni svojih godina i da krenemo da živimo u sadašnjem trenutku i da znamo gdje smo, šta smo, dokle smo. Da osvijestimo jednostavno i našu prošlost, a i ono što nam je u budućnosti. Danas je neko objavio, Marina u stvari objavila, da li je to rekao, ne znam, neki pisac, da treba više da brinemo za budućnost našeg života, kako da ga kvalitetnije i najkvalitetnije proživimo. Neke ljude, nažalost, i bolest osvijesti, to obično ona najgora, i onda oni postaju svjesni da smo mi ipak gosti na ovoj planeti, sad u ovom životu, jel? Međutim, one koji nije, to je, mislim, najgori put je tog osvještenja je ta najgora bolest. Međutim, čovjek do 45, ma kakvi do 50 možda plus godina, uopšte ne razmišlja o tome da je život ograničen i da je život, da on ima neki rok trajanja. Imamo planove, živimo i tako dalje. I to je isto moja poruka, da živimo punim plućima. Od uvijek, ali pogotovo sad posle ovih vježbica. Čućete čak i od djece koja kažu, jao što vrijeme leti. Ljudi su se žalili uvijek, kroz sve istorijske ere, pa čak i antički filozof Seneka je zapisao to kako vrijeme leti. Inače i kosmički dan prije nego 30 i više godina sad traje skoro 18 sati, znači ne traje 24 sata. Znači ne radi se o tome da je vremena malo, nego u stvari filozofi su došli do tog zaključka da mi to vrijeme rasipamo, a ne da ga je malo. Sad, život je dovoljno dug da nam dopušta ostvarenje naših najvećih postignuća, jel? Pa završimo školu, osnovimo porodice i tako dalje, ali u isto vrijeme mi paralelno i rasipamo to vrijeme. Imamo to bačeno vrijeme na koje mi smo i zaboravimo. A to bačeno vrijeme na šta se odnosi? Pa odnosi se na ljenost, na ugađanje drugima, na druženje sa ljudima do kojih nam nije stalo, nego eto, ajde, daj da s njim popijem kafu, da izađem i tako dalje. A nismo svjesni, to vrijeme koje damo je u stvari život naš koji smo dali, ali vrijeme je nepovratno i vrijeme je skuplje nego novac, a to ćemo da vidimo. Jer mi novac možemo da zaradimo, možemo da imamo novca koliko hoćemo, a baš vremena u životu ne možemo koliko hoćemo u ovoj dimenziji. Znači, ljudi gube vrijeme na tračeve, na prepričavanje događaja istih, na svađe u porodici, na poslu, gledaju televiziju, serije
koje ne mogu da propuste, onda surfanje po internetu, rasprave po Facebooku, internetu, sa ljudima koje uopšte ne poznajemo, ti virtuelni prijatelji ili ljude koje uopšte ne voliš, tamo mu pokloneš 2 sata s njim nešto razgovaraš. U porodici se svađamo zbog sitnica, ne znam što si sapun si sad nisi stavio tamo na mjesto u poju lavabo, niko ne, malo imaju ljudi tolerancije. To su sve nekorisna vremena i nekorisne energije. Kad nas neko pita imamo li 5 minuta, mi kažemo naravno imamo i sad umjesto 5 minuta druženja, razgovora, nečega, mi ostanemo 55 minuta. Šta bi bilo, evo ovdje imate na ovoj slici, da vam svaki dan neko prilazi i traži od vas 10 eura ili 100 eura. Da li će mu, pa daćete mu jedan dan, drugi, ali nećete mu stalno davati. A kod vremena mi pa ja nekad isto upadam u tu klopku. Kod nekih ljudi koji su, znate da vas iscrpljuju, da su manipulanti, da su vampiri, ali eto, opet im poklonite to vrijeme, nazovete, kad vas nazovu, pričate i tako dalje. Kako sad izaći na kraj s tim? Pa jednostavno se ne javite. I gotovo. I tako dalje. Znači, sa tim ljudima koji vam ne trebaju, ne dajemo svoj život, u stvari ne dajemo svoje vrijeme. Evo, ponavljam da novac možemo da zaradimo još, ali vrijeme, kao vrijeme života, ne možemo da zaradimo još. Ne možemo vrijeme da nadoknadimo, jer nam je vrijeme ograničeno sad na ovoj planeti i u ovom životu. Moram tako da kažem, jer neki kažu, pa ne vjeruješ u reinkarnaciju, naravno, postoji više života, ali mi sad, ova duša je u ovom tijelu i imamo sad ovo vrijeme sa kojima mi raspolažemo. A ono, goli smo došli, goli ćemo otići, to se već zna. Pošto novac možemo zaraditi još, ali mnogo vodimo računa o tome kako da dođemo do novca, da, pa i na ovim našim radionicama, mi imamo, znate ono, reiki za novac, za ovo, za ono. Naravno, novac nam treba da bi mogli da funkcionišemo u ovoj dimenziji. Međutim, ili kad idemo u kupovinu i taj novac isto pazimo, većina nas pazi kako troši, pa na primjer, ako odete da kupujete cipele, nećete sada kupite sve cipele koje su izlogi, nego ćete da izaberete. Koje ćete, jel tako? Znači, vodimo računa kako ćemo potrošiti novac. A da li vodimo toliko računa kako potrošimo naše vrijeme? Evo, možemo da predstavimo život i ovim pješčanim satom. Znači, trebalo bi da se odnosimo na naš život kao i na to naše vrijeme, da ga ne trošimo za sve i svašta. Jer svaki čovjekov dah, korak je koji je napravio ka smrti. Smrt je neminovna. Obično neko kaže, nemoj mi pričati o tome, neću da pričam o tome. Sad, umjesto da surfujemo po cijeli dan i tako to već dan gubimo, mi možemo da trošimo vrijeme na čitanje nekih knjiga. Pokazat ću vam te neke knjige na kraju kad izađemo odavde. Mi pred našu smrt, ili kad smo jako stari, ili kad umremo, što je neminovno, znači, da li ćemo žaliti što smo premalo provodili vremena na internetu? Ili će nam biti žao što smo previše ili premalo tračali? Ili da nismo spavali svaki dan do podne od čitav Božji dan? Ili ćemo žaliti možda što nismo bili više sa svojom djecom, sa svojim roditeljima, naučili više jezika, naučili neke nove tehnike. Pazite, mi sad imamo mogućnost na internetu i na YouTube-u, to vam je 5 fakulteta imate, 5 univerziteta. Ono što vas zanima možete da nađete, možete da učite i neki jezik preko YouTube-a, naravno onaj koji ima afinitet i koji ima volju da može da i istrajnost, on može da nauči. Sreo sam ljude koji su tako, nisu plaćali nikakve kurseve, a naučili su neke jezike. Znači, vrijeme je nešto najvrednije što posjedujemo. To je nešto najvrednije. Moramo biti svjesni života, a kažem vam,
kad smo svjesni vrijednosti života, pa obično neki su svjesni kad odu kod doktora i kad saznaju neke loše dijagnoze, onda tek ukapiraju, aha. Ali pazite, ti neki koji nisu svjesni, ja računam svi koji su u Akademiji ličnog razvoja da su ljudi svjesni, mi o tome razmišljamo. Ima nekad kad to mora se priznat koji ne razmišljaju ni o tome. Pošto mi ne znamo koliko imamo vremena, jer to je sveta tajna iz života, jel? Onda imamo mi lažan osjećaj da vremena imamo jako puno. Nekad, možda i u nekim tinejdžerskim danima u pubertetu, djeca razmišljaju o smrtnosti tijela. Ali obično kad se pređe 50 plus, onda ljudi se zapitaju šta se dešava vezano za smrtnost tijela. Sad bi nešto rekli o čekanju. To je obično karakteristika za žene, prisutno je i kod muškaraca, ali bez ljutnje najčešće kod žena. I ja to često govorim, gdje žena imamo taj program, naš Matrix koji je potrebno kad ideš u školu, da završiš školu, da se udaš, da se oženiš, da imaš djecu, da podigneš djecu, da ovo, da ono. I međutim, ti u toj zaradi, u podizanju djece, čovjek, a najčešće žena, tu gubi osjećaj za vrijeme i uopšte i ne gleda na sebe i nažalost žene najmanje misle na sebe, a jedino bez mene nema meni, ako mene nema meni, pa nema onda ni mojoj djeci ni drugima. Znači, moramo da mislimo da uvijek iskreno i duboko i prihvatamo i volimo sebe, da bi mogli da volimo i druge. A ne samo volimo druge, a mi smo, kaže, na 10. mjestu, pa ne može, bez mene nema mene. Ovo je Marko Aurelije rekao, filozof koji kaže čovjek živi samo sadašnji trenutak, tačno. Ono što je prošlo, a ono što dolazi nam je neizvjesno. Tako da i ovo predavanje, neko će možda da pomisli da je i to, eto, i on nam je oduzeo vrijeme ovim predavanjima. Ovi koji su na kursu, oni će imati određena pitanja koja treba da urade, koliko ste svjesni vrijednosti vremena, koliko vremena provodite na kafama, šopingu dnevno, čekate li ono od 0 do 10, pa bi trebalo tu da svedete raznim onim tehnikama do 0, recimo ako stalno nešto čekate u životu stavite 8, onda onim tehnikama ili zlatnim reikijem to morate svesti na 0. Onda koji savjet imate vi protiv rasipanja vremena, koji bi dali meni ili nekom drugom? Koja je najbolja investicija, da je ulaganje u sebe, to ćete napisati lijevom i desnom rukom. Na koji način se dešava ovo sa mojim životom povezano sa planom moje duše, a to ćemo možda i večeras kroz vježbe da uradimo kad pitamo svoje duhovne vodiče i anđele čuvare. I da je upravljanje vremenom je ključna vještina uspješnih i zadovoljnih ljudi. To je ključna vještina. I jedan dobar savjet, da živimo punim plućima, je da provedemo svaki dan kao da nam je posljednji. U ovom veselom dodatku predlažem i kurs i knjigu moju od Reiki Atlantide. Tu je i ove knjige Sofijin svijet, kad sam rekao da malo se bavite popularnom filozofijom, to je jako dobra knjiga. I treba će nam sad ćemo da uradimo vježbicu koja se odnosi na uopšte na ovu kratkoću života. I sad će nam trebati ova traka. Samo da ja još pokažem neke knjige. Znači, umjesto da tračamo, surfujemo, možemo da čitamo neke knjige. Pa evo, sad mi je tu prva, ako se vidi, ali slabo se vidi zbog ove pozadine. To je ova, recimo, moja Reiki 3 knjiga, onda knjiga odlična Reiki za ženu i muškarca, onda imamo Feng Shui, to su sve, to je sad malo reklamiram sebe, ali eto, prilika je karmički Reiki, Karuna Reiki
I ovu što sam vam rekao, što preporučujem, Sofijin svijet, knjiga jeste debela, ali je čitate na tenane, ne morate da je čitate odjednom. Mi sad prestajemo sa snimanjem. Vi koji naknadno gledate, lajkujte, podijelite, ostavite neki komentar i želim vam svako dobro svima, a mi sad nastavljamo sa tim praktičnim radom.